lelo uyivile kahle kahle indzaba isekuveni uma utayiva lento ibese iyahlala bese letinto tiyatenda bese kuvela lokholwa labo yebo kuyini kahle kahle lokukholwa kukholwa kuva ngemvo le ungathi ukuthi utayithatha uyihlanganise nani but ithi uma ifike etivindlebeni yakho bese wena uyayiva bese uyayilandzelela uthi uma uyilandzelela ivele intshintshe lesimo so ubone letinto seyitiyadandakalela uyakubona kungako uthi ithi le ndvodza lena ngekufa kwenkosi uZiya nami ngambona lokumbona kwakhe weva livi lelafika la ntshintsha impilo yakhe wasuyakholwa uyabona bese uyakholwa uyabona inzabi sekukholweni bantu banamuhla bafunda ukukholwa kahle kahle abafunda ukuva uyayibona uma sewusoyivile lento igcine seyitenda uyiva ingekhathi umvelo umntwana sewuyakhahlela sizathu sewuvele ngoba lokuzwa kuvela nangalokuthi vele ngokushunyayela kwalezi kaNkulunkulu bese kuyavela bese kujika futhi kwenza lokuthi lo muntu lo shunyayelayo ngalezi laNkulunkulu bese ayakholwa yebo yazi ngithanda nalempumputhe yakithi lapha eBhayibhelini ngithanda lempumputhe ngoba yona yezwa yebo ayithayibona ivale ndvodza ayidlula yabese iyamemeta uyamemeta Bartimewu uyabuta futhi ekuqala uzikani kwendakalani la ngoba uva letitebo bathi hayi nguJesu londlulako uthi ayikhona Jesu mvotsane kaDavide ngihawukela kahle kahle bekadzinga ukuhawukela sizwathi beseke vile uthi kunelivotsa letawudzabula uyabona maka evile wathi hayi ngiyiseni lapha bathi hayi uthi ngifuna kuya lapha ngiyohlala lapha bathi ngeke uthola imali uthi kunento lebesekayivi and mase uyivile lento ayisakunika ikuthula ngoba saziwa singabantu abangaboni ukuthi sihlale siphaphatha yebo ke baye bakuthulise man bathi hayi ke uthule wena muntu uyabona bathi akazange athule Bartimewu waqhubeka wamemela waba nokukholwa Jesu mvotsane kaDavide ngihawukela sizathu bekade kuthi ekuveni kwakhe kunesimo lesitawuntshini uthi ngenxa ukuthi sowukholiwe yemisebenza ayizwile ngalendlebe yakhe angabona nje uthi hayi ngoba lo oladuze kwakhe uyamtshela uthi nasi isiquku siqhamuka sihamba na Jesu Kristu waseNazaretha uthi uthini wena uthi thula thula wena thule wamemeta kakhulu wathi ke Jesu ndotsane kaDavide ngihawukela kahle kahle uvile lo muntu wathi ngakhawukela kuko konke nje ukuthi into leyibalekile lapha nethi kuva once weva into sethi yatilungela ungakhalile